Prva oblast je mrežno planiranje i prvo ću vam objasniti neke osnovne pojmove pre nego što krenemo da radimo zadatke. Za sve koji nisu slušali upravljanje projektima, mrežno planiranje nama služi da mi planiramo neki projekat. Sve što treba da znate o projektima jeste da se oni sastoje od nekih aktivnosti. To je to. Primer za to uvek nam je, na primjer, projekat uvođenja novog proizvoda. Koje su sve aktivnosti koje mi moramo da obavimo da bi se to realizovalo? Prvo, moramo da istražimo konkurenciju, moramo da istražimo tržište, pa onda moramo da dizajniramo taj proizvod, pa moramo da nabavimo sirovine, da zaposlimo radnike, pa onda imamo aktivnost gdje mi, probnu proizvodnju izvršavamo, pa na kraju proizvodimo to i sve u svemu kad se sve to završi, sve te aktivnosti kad se završe, nama je ceo projekat gotov. I naš zadatak sada jeste da mi sve to nacrtamo, da mi vidimo kako se sve te aktivnosti kreću kroz vreme i da probamo to nekako da vizualizujemo. Mi ćemo za to koristiti grafove, ali poenta je samo da razumete da sve te aktivnosti se crtaju na ovim granama, odnosno na ovim strelicama, a ovi kružići pre i posle označavaju samo neki trenutak kada je ta aktivnost počela i kada se ta aktivnost završila. I evo, na primjer, ovdje imamo aktivnost A, ona je počela, završila se i onda je počela aktivnost B. Ili, kad se završila A, počele su B i C i tako dalje. Cijela ova slika crtat će se malo detaljnije, odnosno ovi krugovi unutra ćemo popunjavati neke podatke i morat ćemo da računamo ove brojeve unutra. Kao što smo rekli, znači ovo je neki trenutak kada ta aktivnost ovdje počinje i trenutak kada se to završava. Ovaj gornji broj će nama samo označavati koji je to čvor u pitanju. Znači ovo I znači da je ovo ITI čvor, a ovo J znači da je JOTI čvor. Imaćemo uglavnom tu neke brojeve, znači prvi, drugi i treći. To mu je gore samo ime. I onda imamo ove E i L. I, znači ovo je kao neki indeks, nebitno. E znači da je ovo najraniji moment kada je ova aktivnost mogla da počne. L, ovaj desni broj, znači kada je ta aktivnost najkasnije mogla da počne. Isto imamo i ovdje. Kada je najranije mogla da se završi i kada je najkasnije mogla da se završi. Čemu to nama služi? Naprimjer, mi planiramo neki projekat kada i mi imamo neki fiksan datum kada to treba da se završi ili smo isplanirali da se to nekad završi i da počne. Mi moramo da vidimo kako mi možemo da pomeramo sada sve te aktivnosti unutra tako da se ceo projekat i dalje završi u isto vrijeme. Znači, na primjer, ova aktivnost ovdje najranije može da počne u nekom 5. danu. Znači, to zavisi od aktivnosti pre njega. I sad, na primjer, ako je ona počela u 5. danu, sve će to biti ok. Ali ona najkasnije može da počne u, na primjer, 10. danu i dalje će ceo projekat trajati isto. Jer zbog tih nekih pomeranja ništa se kasnije neće pomerati. I poenta je da između tog 5. i 10. dana, kad god ta aktivnost da počne, sve će biti ok, ali ako počne posle tog 10. znači na primjer 11. dana, onda će se sve to ispomerati. I sad kažem, to zavisi od mnogih faktora i naš zadatak je sad da proračunamo sve te trenutke.